Lijep pozdrav svima, danas snimamo trikove sa bendom koji ima najveća muda na Balkanu, a to je Dubioza Kolektiv! Evo sad ću vam pokazati jedan trik sa kartama. Vjerujem da ste vidjeli puno karta. Pa igrali smo ono, Remjer. Aha, dobro. Ovako, imamo špil karata i sve karte su različite. Potpuno su normalne, pošto su kupljene u trgovini za mađioničare. Ja isti karata. Evo nam se pitajte. Ti mi promiješaj špil karata. Možeš naručiti, sad se provjeri. Ok, sad, izmiješat ću ja špil. Ovako to u kazinu rade. Dobro, sad, ko će izvući prvu kartu? Evo ja. Koji god hoćeš. To ste meni podmetili. Pa da, mislio sam kupali, upali, ali nije upalilo. Dobro, sad, zapamtiš dobro tu kartu. Dobro. Evo, pokažeš kameri, svi ste jako bitno. Odlično. Nemo gledat. Dobro, sad, uzmeš marker i potpišeš se sa markerom na kartu. Znači, da bude to jedna taka, jedina karta. Može. Znači, Na ovoj strani. jedna jedina takva karta da bude na svijetu, tako, sa tvojim potpisom. Super. Sad ovako. Stavimo kartu. Unutra. Miješat ćemo još jedno. Nema rukave. Nemam rukava, da, ne ide ništa u rukav. Da. Dobro, sad ćemo još malo miješati. Pazi sad, dotaknemo gore. Ali pazi sad, uzet ćemo, znači to je 10 Hz, uzet ćemo 10 Hz, ovako ćemo malo presaditi. Sad, uzmeš 10 Hz i staviš u džep. Znači koji u džep, Mogu zadnji ili? može, koji god. Čekaj, nemo gledat. Dobro, sad ću ja isto uzeti jednu kartu, ovo je petica Karo. Evo, sebe, kartu, zinut ćemo ju, ništa drugo ne muljam, stavit ćemo ju isto u džepu. Dobro, sad uhvati se ovako za kartu u džepu, dobro, sad ovako malo napravio. Dobro, jesi osjetio šta? Dobro. Znači ti imaš... Nije valjda golubova bilo. Nije golub bio. Dobro, dobro. Sad, polako izvuci kartu iz džepa. Znači ti imaš sa svojim potpisom, ja sa svojim. Ma daj, nemoj! Daj! O, malo. Magija. Magija, to je jednostavno magija, neobjašnjivo. Da, nešto što ja mislim da niste nikad vidjeli, zato što nije niko dovoljno glup ko ja, pa da se igra sa... Da, zato evo, zapakiraj. Žilete, znači potpuno su novi, ne smijem reći jer su kupljeni. Nemoj vene. Ok, znači pravi žilet. Evo daš mi papir da testiramo da li je oštar. Znači, oštar je. Oštar kao žilet. Da, pogubi. Dobro. Uzet ću žilet. Još je. Otići u glasnice, nemoj ići. Ide ovdje. Mene je strah. Čega? Čovjek pobiš. Otvaram ti je petica ovdje. Dobro.
doći da. Mislim da sam se malo raskrvario, ali u redu. Bravo. Sad, jednu futrolu, imamo jednu kartu, sedmica pik, i imamo dva novčića. Jedan je kineski novčić, jedan je američki novčić, $0, znači kineski novčić. To vrijedi puno manje, pola dolara, dobro. E sad, izaberi jedan. Koji ti sliš i slika? Ma evo ja, nisam. Dobro. Evo kako ti kartu. Dobro. Ovako. Unutra, znači uzeli smo američki. Sad, kada ćemo nešto napraviti? 1, 2. Wow. Evo uzmi. Wow, meni je sve wow. Govori slovo. Koji je unutra? Samo na kameri pokažu. Jel pravi oni? Ne, pravi, novčić je. E sad, palči prema dolje. Odlično. Desna ruka preko lijeve ruke. Odlično. E sad, najbitnija stvar u ovom da uspije je da palče spustite prema dolje. Znači prema dolje. Možete ovako. Sad se dobro skoncentrirate i okrenete ovako palče prema gore tako da vam ruke dođu na noge. Jeste? Odlično. Evo to bi bilo to. Hvala puno. Odlična ste ekipa. Uživajte u koncertu. Hvala ti puno sreće. neke sredstva isto, nemoj se odbijeti. Neću, već jesam. Da se opet. Nemam za vize, nemam ni ganđe aman, baš bi mi sjelo taman.